Tipra mothao joining BJP o joining ngi tong ma hai IPF ti bodolo bo hapang tei tong o kaitham bodolo no yakhayang bodol balai tong mani nokjakha tini haino hai kokma kase phayokha Korbuk division IPF ti party ni habanogo tini Tipra mothaya kare ino khungkhungni ni phorok chitham voter IPF ti party ni daborok bana rom phaikya borok khabai khubai banaya phare lamsogui naharka youth IPF ni vice president eba Korbuk block ni BSC vice chairman Pranab Tripura Korbuk division president Bogirot Driangtai Atisha state president Duwendu Jawatiano khobai IWFT central ni GS Kusumoti Riang tai juda adongro Bila hambai sini media friend rona tini sing Korbuk division committee executive meeting asungman kore sing tini kasa joining program khika sini all joining all pandau manja khajak sini Korbuk division ni party IPF ni president sini Korbuk division ni sini Mangunang Bogirot Diang sini secretary sini Lapoto Jomatia tai sini Atisha ni president sini Duwendu Jomatia IWFT ni central committee ni GS sini Madam Kusum Tiriang songkai sing bongno tini two family ni prai 13 butar moton bongno sing IPF ti sini party ni bana roi bongno sing lamsoka bongna agam dino sini logi tongdoi jati satteo agam dino sing samung tangnai ni sing okhorja asa khayo bongni ne tebo bor tebo boskang dino tebo borok tui birat khaisina IPF ti ekta success khani nyam tini panarom phaimani actually ang yakar phaiman itu Tripura thanno last 2022 di ang jeta white ni leadership sampai lagar modde 2 years abro gap play ang abar nogon atu no ang kuno party involvement khangya se abudi nang tini IPF tini jeta ideology nogoi ang hamjabai no tini IPF te waisa ang borok wai gadal nani hinang thaikha ang oro kuno mane kaham khna khapru na aro kuno khobor ya kaman abo kore just 2023 of the ang samung thaikha 2 years ang gap thaikha aro kuno ya kaman abo obisya ang just aro gadal yamba bina ang oro apa gitu asok thai tongman himota ang last 2022 ang aro GS tongmani ang abon hita 2 years ta ang samung thaikha ang nobon asok bai songo aba acha nirmong